itu laidin munu khangai to changin tua idai di dele ipau na di hun hong piang non dingin kaging takia lungsima om ten tamlo gen khiak poimo kasahi din mun to kituak lo chi te ngai to lowa ipau siaw poimo tahi atung lai bang non lowin I thom teu hongdai hiai tamaya thum tu te le mi pi ten lung hi mo na lian tak kinei sim tahi hi chia hongveng mai di a hinon mai ma diam chia lung liap tak le di phom sima om kitam guma ma dingin ginta khwai kasahi hun paisa ale ina to asawa hi manin tu tungle hun paisa dan ma hong bat di anna law gu sim chat chu khi a hi a hoi lo lam ki piak changin lung kyan na ding tamin tampian ma a hoi lam ngai to ding a hi chia a hoi lam iki piak te changin le eil e ki hiem a ki hi khak ding la wai zel hi hi chinip nepa separate administration muding I ding wam chi dot na le lungsima ging den hi separate administration imu na dingwa poimo isakte tamlo enni khwak na sataka zat ding India capital New Delhi a central sarkar vai hom tu te khwak bangza tain asang di chi nangai to hange ya ngai to zwal hilowin su de legend na lungsim hong hang lo dingin ka hon ging ta a hi India a vai ichi te khwak san dan su zwal le notice state te kan legend khwak sang tak nei te gam na ton suk pa ding hi khwak sang chi a igen min thangma ma teu Bengali te state West Bengal iphang masak pe nu hong hi a hiai te khwak sang sa a chala ku 18 bat dia le ikoi lo himu anahi a hi hochin anwai lama kumsuk le Odisha nidanga Orissa kichi hiai te khwak bang le ana sang ma maya hiai te chalak bang le natta na pen ma hi a hi anwai lama pai suk zel le Andhra Pradesh ma Tamil Nadu hi suk nona huchin Kerala hi a hi hiai India state ikum suk deu le a khwa ku sang deu danin kamu a ISRO a septe laka South India a pat scientist tam pe nu a hi hiai a pat le a khwa ku asan dan the mai a hi hiai te loi he ma le u le he hello dana kam ne ma hon zo thei mi te a hi u hi hucha chalak taka mi bol siat siam chi taka siam te a hi wa khwa ka ki be na a zo di te chu hi het lo u a hi North India lam gen le Gujarat te khong khwak le ana mai tuan lo hi twale India a banghiam ham phat na tan di a omle amao atang masapen hi gi ke mayu hi Gujarat Maharashtra le Rajasthan ki chite sumdon na lam siam pen mau hi sumdong siam chu khwa khoi nei chi na hi pa hi khwa khoi lama eite phak ding hi lo hi Punjabi te hi le mol na khat tak newa a he bai dan khong u le ei to ikibat na u om hi himale eite khwak to iwakite dek changin amau pilzo wachi di hi khol ke male chalak zo himu hi Bihari te khwak le ibat lo danu gen le ngai se lo hi hei te khwak ban hi le lamka Bihari hi aiza khosain teng lo dingwa nek zon na boy sen mundang zwan ta ding hi nek zon na ho chika pan mahazon kai thei te hi wa Bihar ana sepdi atom jakin sepdi zongin India pumpi a ki the dalu hi hi cha state ting va ban gen di hi le hun sol lul lo ding hi manin ige nut tak gen pa ni India a state tampi takoma hwai a khwak sang tak tang nei ten politics saiwa huchi in tua te laka atung tuan zote central sarkara heutu hiban te hong hi uhi ngai to dile hi aida na khwak sang tak chalak sang tak nei te hong ki gom khoma politics sai a hi ule phwal pi sarkar khwak bangza tai na sang dia vai te cha isim mo bol hangwa amol le ahai hun khop ana omle ule atam zote khwak eite khwakin kiban zo ma lo ana hilal da na hi
central sarkarin khwak na sataka azat jakin gamdang ten India ne bolzo lowa India in dik achi te dik achi piu ngain dik lo achi te dik lo achi piu angai hun tampen ma hi sapte chizuje na ithupi bol ma mau gam ten India khwak ban zo loin India maya akun mayu angai hun tam takom hi hwai jakin ei mai te khwakin phwal pi sarkar chu mok soi ling zo lo ding a hi dan hiai tana le ichiang ta di un ka ging ta a hi Manipur sungen le phaijang mi te khwak la ban zo lo hanga phaijang mi te per suk jegle Manipur sung ma om Nagalem lem te khwak le ibat zo lo piu tangkhul ki te khwak le ei te khwak sangin sang zo tham tham hi naga tak tak nagale nom te sangin hiai tangkhul te khong achalak zo wa a khwa ku sang zo hi Manipur a ising tang mi hi pi tangkhul te chalak le ban zo lo ten state danga te khwak bang chin iban zo mama diwa hwai jakin i khwa ku nasataka izat ke yule central sarkar kyanga ithil nge tu vailak jun thak bang ding ai kumtampi paita apatina paidanu chu eiten New Delhi avapaya central sarkara heutu khatleni kyanga memorandum cha A4 size paper pek khatleni iwa submita nampuan vasil saka lim ikilak pi le hun ki samai hi hucha ki chai hi zel kamdama hun ho pi jekule lungkim pa maite i zoma wa vaiten hem nop hon sawa to abana eile ei ki ban hem suk zoma lai apiang chi di him bang ma om ngelo Amit Shah hong ho lain le thuchiam tam tang ne ya ni hiai za tana se phiak ding chi te gen zau zau in kik non hi eite na gen teng bang ging nga na ging ta zama lai anaki kap ke yun achi ule thumang pa Amit Shah in la again te se phiat bang ma nei lo central sarkar itok boy ma sia bang ma piang lo ding hi central sarkar itok boy zo na din i khwa ko zat chi taka izatu ngai ding chi na hi mi gen teng o chi hun hinon lowa min eigen o achi hun u hizota hi to ding in khwak zat chi taka zat ngai hi ginglo mi te khwak zat dan hiloin pathian de dan to ki tua ka khwak na sataka zat thei luat hi tuale central sarkarin kumnon election enveng veng a delay tactic hon zang a hi chi i thei chia tu hi sumchau bai pi lo ding thil i hi hem pe wa ilo chin theilo na zia ku adang khata hi le sum de tang na inei let pet ma zia ku ai government sep na nei te la kai lo wa lo lak som sum sin te la a hepa apung del sum de tang na nei tom somin chi tang na nei tam som le de wai ma hi election hun changa teng zanga lel khonga ki khong khin thei te hiwa min zanga khonga hon leizo changwa amau imfala biren kyanga akrola sim khonga vakizwa kwa hwai hit changa birenin a u le da hon bolzel birenin a u le da hon bol changa la za ka za da zel birenin neite sumdu le hai hon sak didan hon sim mo luan na jangle suma le the gi hi zia ko hi aneu pe na pat alian pen tan suma le the hi zia takwa bangma hon sim lo hi gam zuak tuin ikingo to diwa nangle zanga khonga anazwa khin tham le hi mai ma kha thei nai a hi taka genin gam zwa kut ngen le gam zuak dia ki man sa ngen le ki hi mai ma diam chi hun atam ma hi tu tungbek ki chi tak ma talo di hia chia ate ka khang ha pan chi taka pangin ipangwa lungsim tonga a hi le thom hau na lian pi nei ve hi thei lo kala ki khong khin non ta i hi u hia chi ging pan non ta hi Manipur sarkar kya hilawa central sarkar ille eite de separate administration hon piak sanga suma hon hiem dam nak urlo tel dinga hi eite separate administration hon pele ikipat na diwa khat ve thua sum tampi tak hon tol lut ngai ding naga tele alungkim sak ngai ding phai jang mi tela hiem lungdam hak sama ma tadi to ate kya hilo Christian state khat akibe elap ding chi chu tulela central sarkar in nak de lo ma ding ai hwai jeka ni dang dana summa ki hem lungdam na a om thei na dia alampi khwat chi taka khwat lo tel ding wa hi nang le ke iding kip zo tak tak na diam tuale apu khin hi khak ding la wai pen ma hi chi tang na nei som ding ging tu ikichiwa himale chi tang na kinei hello hi
nek zon na ale chi tang na ikit samwa siam sin na a hin seble bola hitale chi tang na him nei lo te ki hi a hi na i seble la hoi taka bol som lo hi chi suk he chi thang sak te ki hi siam sin na ala amin pu lela sinte mi compete zo dia ki sak som lo te ki hi et sang na din thildang sim khat gen le hiai nangai to hangi dia ma emi te doctor siam bang zia ka ki omma ma lo hi di specialist le ki om khol lo specialist om sun sun te le namdang specialist te sanga siam lo zo te te lai super specialist chi khong 18 manga le ki man ban lo doctor siami sakte min igen changwa emi te min ki gen kha khol lo namdang te hitang pi seku min doctor azil changwa mbbs tan lela hun salo unchin specialist tana le hun salo lai unchin super specialist tan khong zil to wai 18 sumine lo zia kwa khwai tan zil zo lo ichi ule zwa wai chi tang na nei le khwai tan zil zo ding tampi tak ki om lotel ding a hi dam doina mi ethuna le tung man lo di zena private hospital le clinic a sum zong ten maban zil be na ding kum khat leni in apoi mo zau sutwa zo ma ma di un gin ta khwa hi kiet sang man la tampi pila hanga min anat na again hit ma a dam doi gel hin man te ki hi chidan mai khong ki hi ai doctor te et sang na dia kon lag lel ahia sep na dang te a le hi chevek tho i hi u khalam hin khwa le i tho pathian nung izui na a hi in pathian na isep na a hi tale chi tang na him e ya omlo eite zo christian dele branded thilowa alem a copy a bol tom te ki hi ding a hi khami te politics sai na a ki golding politics chi thil sia him dana i koi penu mol na khatai ne gug na le zule sa ki bwal na dan kya i koi penu i the ilo luat ja ku hi a hi hojekin zudon the negu the thang ta the te sai di dan kya ini koi wa amau loi pya ki ni pyak bol mai u hi pathian laule pathian na sem tin isai som lo ja kwa khotang le gam sung segai a hi khotang le gam sung asia changin sap tuam hon sukha changin khalama na satakin ki kenyam hi mla ki candidate ni chi na hi palo hi to I politics sai te en kain buai pi ni chi izo pathian na sem ki cha politics sai na a tel som lo hi le politics chi bang hi hiam chi thei nai lo ki hi chi na ai tuin manipura biakin hiai za hong ki hala patle khan lo hun lo ta hi politics sai ten asai dan u a hong dik lo lot jaka ki buai zang na hong tunga hwain khami lo hon hoi lo bana manipura ging lo te laka pathian gam na isem na le hon su khai mabana lamka khozanga ibiakin tele humbit zo lo a om khak the hi america pastor ten kei pastor ka hi a politics ka sai thei ke di chizen zan lo hi a hoi lo le a hoi a hen ka kwa a hoi lam gum in na satakin pangwa hwain a society kyau hilowin a sap to amule agin na tan phau adia dam na atun hi US President Trump le Hillary Clinton ki candidate lai khong ngai to ki le US gama homosexual te nasat takin hong langwa abortion zalen taka hi theina dinga tan hek ding banghon dewa Democrats stand vote de na ziakin hiai te hon ki pa piu hi hwai takin ging tu te abikin evangelicals te hong ke sawa nasat taka Republican candidate Trump hon tang ko piu hi huchin Trump involve zo na hon nga hi hwai kumin Trump chinglowa Hillary Clinton chinghile homosexual tele satanic te loi US gamsunga bang chitukin aki intake sakin azalen diwa Christian te bangza ta abolgen thei diwa biakin bangza sukbwai na omdia agamu bang chitukin asedia ngai to abathilo hi mun tenga mial le wak ki dona hi gi ge ai wai zekin dai di de the hilowa wakin mial azo na dia a khami deuten pan lak theina tana pan lak zil ding ai khami te ichi chiangin pathian ana phok zo deute pathian na semte saptom sunga ana kizang deute igen na ai a hi le pathian na semte le saptom te bang tana ki gol ding hiam chi dot na lian tak hi pa ding a hiai don na piak pen thil bai hi lo ding a hi ki gol na di tan gamgi pen thei hak sama le a hun le amun zira pathianin thei sang na hon piak banga gam tat jel hoi ding hi kumsom thum paita khonga pat eite politics saidan iat veng changin pathian ma kaina hilowa setan ma kaina noya politics ana sai den ibang hi tu huna pathian laule
asikhati ikiko khia kwa ikal swar khia keule decision la tu le hon ma kai tu setan ma hi zel dia setan in thupung na hon lak sak dia hon pi se gai ding abang hi hiai ana cham te in na dai di de pen setan mun ot na hi kha thei a hi sap tom ten pan pi ngai te pan pi na le thum na lam chawa kal swanin ga ide bang piang sak tak tang na ding hiam chi gin tak a hak sa hi azia ka hi le pathianin thil bang kim hon hi sak ding hi zen zel lowa eimi hing ten le I hi di le imo puang na om tan isep swa ngai ana om a hi pathianin bang chi tukin separate administration hon pe ur le le ei dik tan na pai lo le sum dei tang na kidim ten pathian chi na lampi ton lowa adik lo lampi itot thau thau le apiang ding bang ma om ton lo ding a hi idam lo chang in thum na chau nei in idam na dia doctorin dam doi agel pen ne khile kidam ding in kaging tatuan kia pathian di dan leng hi lo ding ai pathian kya nga hoi taka I thum kom ko ma dam doi le hoi taka nek poimo hi tu tungin pathian si khati bang chida na panlak a hoi dia le thum na chu a hi di sa hitale ki kumle panlang na di hongpot zung mai di ai hoi changa banglam hiama ina panjia ka panlaki sak luat thei pa ai hilele I panlak dan adik ngai hi veo I panlak dan le ei panlak na adik kele I panlak na lama gim thon le seng thona om khak the hi panlak di dan lampi gen som le gen di tampi tak om dinga hima le thil khal le ni chau gen le heu le pol tuam te kal swan teng asai tengule athupung na lak tengu thei soma dela del zui maya decision making body te laka ki phum lut mai ding hai aguka mani men na di zonga gamtang om ya separate administration mu na di lampi khak soma ki pe e laka om ya a omule to bang mi te pholswa christian dan to ki tuak soi sakna piang mai ding ai email malian pen chu e te ma ki himo ka hi manin pathian si khate ma ikipat kele nidang dana manlo iswa khak diu thilla huai tu tung chu a passenger a panding hilowa a driver a ipan som mai ke ule ide bangu piang mok lo ding abang hi bible yelle galdo ama kai ding in pathianin ama phok lo le law lo te de lo hi ama law te ma in ma akai ding de gi gi a hi igaldo salam gal kya ai kya khalam galdo na thupi takle hi a hi hwai jakin pathian si khate kipat ngai a hi unity suksia ta a omlo na dia panlag ni heizo again tu di letam asu se di letam unity poimo na alet dan theilo le aki om kia wajekin hiya gen saw ngai isa khol ke a hi ide imu ma u hiaite ilung sima koi den le de wa isa hi thum tu tampi takte thum na atho na a om ding la wai isa pen ma hi mitui tak keu kewa thum te thum na athon swak sak tu hi khak ding kiveng ni duty posa thau vui thau tang kya hilowa tho si tho vai la ka pangte zan I mut swang ngoi ngoya le hak te te ya e hon veng bit tu te panlang na athon swak sak tu hi khak ding pilwang ni mi ten in le lo le nei le lam kya hilowin a in ma ama apasal azi asangam anule pa atta apile pu a I lengai anatanwa hen khatin la damsunga alung tang a na asak de di khopa bol sian na anatwa kwa hiaite mituile thuang na te athon swak sak tu hi khak ding kiveng mama ni mi te si san 18 ki mol na izat khak ding la huai lo ai eya dia wal zol na le wang phat na hingei ngei lo ding ai mi tam tak te si san atho na luang sak tu hi khak ding kiveng mama ni tu ni tan lusun na tuak in kwan hian khat ten a yid ma ma u luang na tom munai lowa om bangle omwa anne zolo zani mu thei lowa lungtang na taka om mi bangza ta om dia hiaite thuang na le gen thei na 18 athon iswa sakhak ding pilwang ni mi tam tak hi thei na lam lama chia anne khuna le ne man lo luphuna le lum man lo inna le omwang man lowa pangte kalson na athon swak sak tu hi khak ding kiweng ma mani tu tungin nawngek taga bangza om dia nu le pa miel thei man lowa anu le apan asi san nawngek mi bangza om dia hiai bang mi te thuak na athon swak sak tu hi khak ding pilwang ni en hi thei top swa le pathianin hon makai ding a hi
state sarkar le central sarkar in nasa takin hondan leu le pathianin idei hon pethei lotelahi hwai dingin nang le ken mo puang na lian pi ine en imo puang na izo peule pathianin ama mo puang na hon sem so alotel ding ahi hilele en imo puang na izo keile pathianin ama mo puang na pen hon hi tuan lo ni ngai atom na din kwa hiam ma nilong na di chau anazong i omle hiai ana theini nang zia ka mi hiai za ten adeu mulawa a om nge nge ule mi hing le pathian ham siat na na dong dinga nang le na in kwante le na swan le khangson tan in ham siat na hi dingu chi mangil ke ni